Salut, Bambocha Beno. Ah, bete on a kota malembe. Ah, patate na mama. Bambocha Beno, hein? Bon. Mon tête moi mazawa. Le temps bete na kacha moi embouteillage na côte na kacha downtown ya Boile Toronto. Bon, Bambocha Beno. Mais c'est le mais on a catché un embouteillage. Mère Bambocha Beno, mère Makila Mabe, Chris B, Mbochange, Bambocha Beno, Mambukia Kukuba, Batata Mama, on a tête moi Mampa, Beninois Mampa. C'est dur. Bon. Mambuga Kukuba, betu wente tumfume avete luangu. Betu wente dia tatazinga. Nkuvu. Betu wente tatazinga. Benge sakanaka. Bakong na Boile Zaire metelama. Bat me kui bakula, ba me bakula abuneni ya diambu. Betu wente tatazinga nkuvu. Mais vinge Moussociane. Le message qui est disponible na YouTube, na PPI. Peut-être que ça a un effort. Peut-être que côté na inzo, peut-être que zone ben mambia bafo billet. Mambia bafo billet. Donc en réalité, Bacha Pompidou, Mindele imbi betke bingis ba mbalmosi. Ben me comprendre, non? Lumbek, Lumingi yake na kuzaya yake van Lumingi kukuba. Ben me comprendre? Lumingi yake na kuzaya. Betke basis bao. Betke bingis bao. Y a rien à faire. Ben me comprendre? Bon, betu wente te nzinga nkuvu. Mfumi ya betya kukuba. Allez, betu boule te tienne. D'Afrique centrale, jeune fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de... Cher peuple Congo d'Afrique centrale, jeune fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekumu et du Niadi, je vous salue tous en ce jour du 24 juillet 2023. En ce moment même où je prends la parole pour m'adresser à vous, des milliers de filles et de fils Congo continuent de tomber, notamment en terre Congo du Niadi, sous le poison hautement dévastateur et toxique de la ricine d'origine rwandaise, administrée par le palais de l'Élysée via 2 serviteurs locaux noirs destructeurs infatigables, répondant au nom de Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, et de Kagame Paul. Le second à la manœuvre comme un entraîneur et le premier à l'exécution comme un joueur. En effet, prenez besoin d'être un expert en gestion de l'apparence et en langage corporel pour savoir une personne et que cette personne n'est pas votre subordonné. On se place toujours en face d'elle ou, à la rigueur, légèrement sur ses côtés pour la décorer. Or, dans le cas de Sassou, qui s'est rendu immédiatement au Rwanda pour rendre compte de son crime et recevoir sa récompense après avoir commis son forfait, après avoir jeté son poison sur les terres Congo, et de Kagame, les images parlent d'elles-mêmes. Le décoré a, en quelque sorte, l'accord de cou et donne complètement son dos au décorateur, ce qui est une marque de soumission. L'agent français en Afrique se soumet donc désormais à l'agent américain dans ce même continent noir à travers ce que je qualifierais de pacte du Niadi. Sassou a tué dans le Niadi pour prouver à Kagame et à ses maîtres occidentaux le sacrifice qu'il est toujours capable de faire pour se maintenir illégalement et illégitimement au pouvoir en terre Congo d'où il n'est pas originaire et pour bénéficier de leur soutien. Peuple Congo d'Afrique centrale, jeune fille d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice. Jeune fils d'Afrique, épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo, face à ce nouveau génocide des Congos, déclenché dans l'Ubomo, c'est-à-dire dans une ville située
à quelques centaines de kilomètres seulement du siège africain de l'Organisation mondiale de la santé, face à cette destruction massive du peuple Congo déguisée en épidémie par les auteurs de ce crime contre l'humanité, vous remarquerez que toutes les caméras du monde ont été coupées, y compris les caméras de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations Unies. Le peuple Congo est donc abandonné à lui-même. Ce qui, croyez-moi, facilite le travail de Nzambi Mpungu, car la nation Congo ne se libérera pas avec des traites derrière son dos. Tous nos ennemis sont maintenant en face de nous. C'est pour cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse au Congo de toutes horizons confondues, mais surtout au Congo des deux rives des fleuves Congo, pour non seulement appeler à l'unité et à la mobilisation générale, afin de constituer un front commun pour combattre un ennemi commun, mais aussi pour vous réitérer ou attirer une fois de plus votre attention sur le fait que si Sassou et Kagame se sont récemment réunis pour danser et boire le champagne à volonté devant les caméras du monde entier, c'est pour faire d'une pierre deux coups. Fêter l'empoisonnement à la ricine des Congo, voulu par leur maître l'écoderme, diriger la colère du peuple authentique autochtone Congo, notamment du peuple Congo de l'ex-Zaïre, contre les deux, afin de tromper la vigilance pour sauver leur allié, le troisième soldat de la tentative de balkanisation du berceau indéboulonnable de l'humanité, qui est le Congo Djantotela, répondant au nom de Félix Tshisekedi, alias Fachi. Enfin, hier, l'Afrique en général et les Congos en particulier avaient affaire aux nègres et à la médaille. Aujourd'hui, l'Afrique fait face au diable et la médaille. Voilà pourquoi chaque fille et chaque fils Congo doit rentrer en guerre en faisant sienne les paroles de la victime innocente, assise sur un trésor qui s'était libéré de plusieurs dizaines d'années de bagne et avait retrouvé ses amis fidèles de toujours, mais aussi ses ennemis. Je cite, « Nzambi Mpungu, bonté, humanité, reconnaissance. Je me suis substitué à la providence pour récompenser les bons, maintenant que Nzambi Mpungu, vengeur, me cède sa place pour punir les méchants. » Fin de citation. Entrons donc en guerre, chers frères et sœurs. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis. Bon, vous allez nous excuser de faire ce live pendant qu'on est en train de rouler. Mais c'est comme ça aussi parfois d'autres lives. Il faut le faire comme ça. Qui suis-je? Je suis Bernard Pongui, membre du Conseil fédéral Congo, gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekumu, au sein de la Fédération Congo et plus particulièrement au sein du Conseil fédéral Congo. Mukele nani, Mukele Pongi, Mfumu Ntoto, Mfumu, ya Bouenza, na Lekumu, na Kati, ya Inchi, ya Mona, inabetume kusala, ya Fédération ya Congo. Nzambi Mpungu le vengeur. Nzambi Mpungu le vengeur. Nzambi Mpungu meku pesa beto bakongo muswaina na kunata mfululu ya kachaba mitantu ya beto yakini mutindu ina samu mvukulu ya beto ena kusalama kaka asibeto na kunata mfululu na kati ya baina kina kutala wonga ve boma ve na kunata mkongo na kati ya mpasi tilu manyongo ya ntango nyonso beno tala nikuna betu na kulomba na babantu ya beto mutino ndinga kuza kuluengisha na kubasika na kati ya mabundu beno tala si peleko Nzambi Mpungu mfumu ya bakongo vanaka na kati ya mabundu ina ka mutantu ya bakongo ina bitike bukila mbabiso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis kasi yangi kuna kokota na mabundu kati ya mabundu ina be benungwa si peleko si na kati ya dibundu ya mipelo parce que ntango nyoso ni kuna nanga na kuna kupula banzango ya yani si Nzambi Mpungu vanaka na kati ya dibundu ina mukuyu na kota na dibundu na Nzambi ikele ve mukuyu na kota ve mukuyu ketala boma ya Nzambi Mpungu yake ni mutindu ina mekansi dibundu ya ba mipelo yake kisika ina mukuyu kuna kupina ntangu nyonso yani kana kunwa meme communion ya bau mukuyu ina menata mfulu na kati ya dikanda yanga na ya tata Nzambi kina kuna kubina na mipelo
bakala mekuluata babiyunga mutindu bamekuma mutindu bantu ya bakento nzambi mpunguke kuna diaka ve nzambi mpunguke vana kave na kacha dibundu ina meni nzambi ya bao ke vana kacha dibundu ina nani kele nzambi ya bao muke pesa beno mwa vue ya Toronto pesa beno mwa vue ya Toronto nzambi mpungu betu wendi yaka tata zinga le tobe na kubaka vue ya Toronto betu wadiaka mfumu ya betu ya Luambo pesa beno mwa vue bentala babwale bampangi ni mayindu ya ikena betu ina benke tunga benke bukila bantu ya mbongo baina zola luzimu ya mbote kisika ina kena mupepe ya mbote ya kuza kuinvestir ni mutindu ya kesalamaka ben metala miracle keleve bame kutunga yana wa bambongo ben yufula bao betunga yana bambongo ya betu mosi bambongo ba kuza yiba na babwala betu betu wadia tata zinga betu vutukila mambi ya mukuyu betu vutukila mambi ya bakongo betu wadia. Cher peuple Congo d'Afrique centrale, jeunes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les états de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekumu et du Niadi, je vous salue tous en ce jour du 24 juillet 2023. En ce moment même où je prends la parole pour m'adresser à vous, des milliers de filles et de fils Congo continuent de tomber notamment en terre Congo du Niadi, sous le poison hautement dévastateur et toxique de la ricine d'origine rwandaise, administré par le palais de l'Élysée via 2 serviteurs locaux noirs destructeurs infatigables répondant au nom de Ngwepso Mathurin Albert alias Sassou Denis et de Kagame Paul, le second à la manœuvre comme un entraîneur et le premier à l'exécution comme un joueur. En effet, prenez besoin d'être un expert en gestion de l'apparence et en langage corporel pour savoir que lorsqu'on respecte une personne et que cette personne n'est pas votre subordonné, on se place toujours en face d'elle ou, à la rigueur, légèrement sur ses côtés pour la décorer. Or, dans le cas de Sassou, qui s'est rendu immédiatement au Rwanda pour rendre compte de son crime et recevoir sa récompense après avoir commis son forfait, après avoir jeté son poison sur les terres Congo et de Kagame, les images parlent d'elles-mêmes, le décoré a, en quelque sorte, l'accord de cou et donne complètement son dos au décorateur, ce qui est une marque de soumission. L'agent français en Afrique se soumet donc désormais à l'agent américain dans ce même continent noir à travers ce que je qualifierais de pacte du Niadi. Sassou a tué dans le Niadi pour prouver à Kagame et à ses maîtres occidentaux le sacrifice qu'il est toujours capable de faire pour se maintenir illégalement et illégitimement au pouvoir en terre Congo d'où il n'est pas originaire et pour bénéficier de leur soutien. Peuple Congo d'Afrique centrale, jeunes filles d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice. Jeunes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo, face à ce nouveau génocide des Congos, déclenché dans l'Ubomo, c'est-à-dire dans une ville située à quelques centaines de kilomètres seulement du siège africain de l'Organisation mondiale de la santé, face à cette destruction massive du peuple Congo déguisée en épidémie par les auteurs de ce crime contre l'humanité, vous remarquerez que toutes les caméras du monde ont été coupées, y compris les caméras de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies. Le peuple Congo est donc abandonné à lui-même, ce qui, croyez-moi, facilite le travail de Nzambi Mpungu, car la nation Congo ne se libérera pas avec des traites derrière son dos. Tous nos ennemis sont maintenant en face de nous. C'est pour cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse au Congo de toutes horizons confondues, mais surtout au Congo des 2 rives des fleuves Congo, pour non seulement appeler à l'unité et à la mobilisation générale, afin de constituer un front commun pour combattre un ennemi commun, mais aussi pour vous réitérer ou attirer une fois de plus votre attention sur le fait que si Sassou et Kagame se sont récemment réunis pour danser et boire le champagne à volonté devant les caméras du monde entier, c'est pour faire d'une pierre 2 coups. Fêter l'empoisonnement à la ricine des Congo, voulu par leur maître l'écoderme, diriger la colère du peuple authentique autochtone Congo, notamment du peuple Congo de l'ex-Zaïre, contre les deux, afin de tromper la vigilance pour sauver leur allié, le 3e soldat de la tentative de balkanisation du berceau indéboulonnable de l'humanité,
qui est le Congo Djantotela, répondant au nom de Félix Tshisekedi, alias Fachi. Enfin, hier, l'Afrique en général et les Congos en particulier avaient affaire aux nègres et à la médaille. Aujourd'hui, l'Afrique fait face au diable et la médaille. Voilà pourquoi chaque fille et chaque fils Congo doit rentrer en guerre en faisant sienne les paroles de la victime innocente, assise sur un trésor qui s'était libéré de plusieurs dizaines d'années de bagne et avait retrouvé ses amis fidèles de toujours, mais aussi ses ennemis. Je cite: Nzambian Pongo, bonté, humanité, reconnaissance. Je me suis substitué à la providence pour récompenser les bons, maintenant que Nzambian Pongo, vengeur, me cède sa place pour punir les méchants. Fin de citation. Entrons donc en guerre, chers frères et sœurs. Vive le royaume de Luango, souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo, souveraine et insoumise, pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango, souverain et insoumis. Bon, Nzambi Mpungu le vengeur a donné, elle me paie sa moussoua. Elle me paie sa moussoua. Na kunata mfuelolo, na kati ya mitantu ya Bakongo. Emakouwa, Nzambi Mpungu le vengeur me couper sa moussoua. Na kunata mfuelolo, na mitantu ya Bakongo. Nimotinu yini. Betke sala yao, wonga ikeleve, boma ikeleve, betke yoka, kujusa, kuzenga makulu, kuzenga baintu. Nzambi Mpungu le vengeur me couper sa moussoua. Et tout tubaga na beno, basika na mabundu ataki mamoskeleve. Kesika ina Nzambi ikele, mutantu le na kotave. Peleko, si mabundu ina, yaba mipelo ina, ke na pondo monyomu kuna, Nzambi Mpungu manaka kuna, kamwana ya mudaume na muivoirien, mutu betike bukula, Ngwebso Maturin Albert, ayano kota di bundu na asiki mpia, anzo la tala uonga. Na kukota kuna, sikisika ya tata Nzambi yano kota, sikisika ina tata Nzambi ikeleve. Me wapi Nzambi ke na kati ya mabundu yina, ni satana, Nzambi ya bao ke kuna, ni Nzambi ya bao yina salaka tibaka kabula bantoto ya Bakongo. Kitonge bakuna kukutaka na bakutanaka kuna na bwale ba Germany, na bwale ba bukula Berlin, ina ba salaka lukutakana ya nene, ina bagatu ba mbongi ya bantu ya mindele ya imbi na nkumbu ya Kongo, na nkumbu ya Kongo. Nwa ba salaka na nkumbu ya Kongo. Wapi Kongo ina bagatu ba Kongo ya betu, na Federation ya Kongo. Kisika ina tata Nzambi tulaka ditambia yandia. Ni Kongo ina. Kongo ya nene ina benu bani bokla Zaire. Kongo na mbanza ya Angola. Kutiba metula ba mitantu na kuyala. Ni kuna mpe mutantu ya de Santos. Katukaga kuna. Na kuna kunata mfululu na kati ya Bakongo. Benu mezaba no? Yani kutaka na mwisani na mwane ya Mumboshi. Mboshi ya Luvunwa, Simon ke mudaume na mubenwa. Toto ya Gabon, ine bantoto ya Congo, bantoto ya kusemwa. Ni kuna bazaba katibi mvua manyonso ya ntalu. Benmetala kutunga nyonso ya usina ya bao, mekatuka na banani, na Bakongo. Bazaba ti nsemono ya beto imeni ya manisaka imeni. Nsemono ya beto manisaka. Bazaba ti Bakongo kena kufutuka na lutumuno ya bao. Nina baga na kusala mayela nyonso na kusosa kufutula ya na manima. Samba Kongo kubaka vile lutumuno ya bao. Abana kununga asiki mpia. Tata Zinga metubila beno muntu ya tatu. Na kimvuka ya bantu ya mesosa kusala ti bantu ya Bakongo bana kacha lutumuno ya bantu ya isi ya nzenza. Muntu ya tatu ni nani? Bakebao tatu. Ngwebso Maturin Albert, Kagame Paul, na mwana ya Tshisekedi. Mwana ya Tshisekedi ya intu ya nene, ina benozaba, ina gana laka ya nene, ina zola kudia bafufu ya nene, ina babantu, ina gana kubakula ve, kena kubulean maboko,
kusala bu fanatisme ya buzoba yani ke muntu ya tatu ke ya kubumama ngwebiso na Kagame ke ba gro ya yandi utibite tu bana mbuto ba ke ba kulunti ya yandi ya quartier de metal donc fo babantu ya beto bakubakula bampangi ya mbanza ya Kongo ya nene kuna bakubakula beto na kusala muzimu ya ive kaka na kunuanisa bantu zole ina mwana Tshisekedi kepe na kati ya diambu yae na soto ya kukanga lutumunu ya bantu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto ya longo na baka kula bantoto ya bakongo si mwana Tshisekedi vanaka na kati ve na diambu ya ive kana ntango ya betu metuba mambu meku sobana na diambu ya politique baka zonaka real politique ha ina baka bukulaka diambu ya geopolitique tangu diambu ya geopolitique salamaka baka kutana kati ya ngwisani akati ya Kintwari na ntango betu bakongo meku telema na federation ina babantu ya mbanza ya Kongo ya nene baka bukula bantu ya Zaire bazola talati ngwa biso mature Albert Nkadiampe mamekota na ngwisani na mutantu ya beto beto pepeto kusimba bampangi ya federation ya Kongo ni fasuni yake kusalama jambo yai kaka ni bandombe kena kubakula ya uve jambo yai kaka bandombi kena kubakula ya uve kena kubakula unene ya jambo yai ve mindele ke sakanaka ve na mambu yai mindele ke sakanaka ve na mambu yai enonguwa no mindele bage kuna kutaka bage kutaka na Kiyenge bibe kuma muti na New York kama nzila bage kukaga yako que poussé beaucoup de moi pour bandit. Bon voilà, donc il y a se libérer quand même. Vous me comprendre. Donc quand kani bandombe kena kubakula ve mambu ya betu tubaka yana lumputu sana bampangi ya mbanza ya Kongo ya nene bakubakula ngwisani ya kele inza ya mvimba nyonso kena kunuanina kena kunuana na zulu ya bakongo inza ya mvimba bao nyonso ke Kintwari bao nyonso kena nzatu ya kufa bakongo bao nyonso kena nzatu ya bimvama ya bakongo inza ya mvimba bao nyonso kena nzatu ya kubaka bantoto ya bakongo nikuna metala ya mpe jambo ya mbote samuti nikuna nzambi mpunga kilakisaka bonene ya yani utinwa metuba na nsukunu ya mayindu ya beno nikuna kemba tukulu ya mayela ya yani na nsukunu ya mayindu ya betu ina betu sala mayela mekuma na nsukunu nikuna mekuma mbatukulu ya mayela yang kwa mikangu kwa lulendo nzambi po metala mwana ya Tshisekedi nena kubuma wave nena kubuma wave na kati ya jambu ya kuvedisa ntoto ya Kongo kutegisa ntoto ya Kongo ni yani mtu ya tatu ni yani mwaki meme ya baba mekuwa na kupaka na kusosa kujirika jambu yae na nswalu sa mutibaza abati betu na federation betu keka mwandambo baba ke mwa mingi sebane na kujiata bao federation Kongo yeka bana fieti na kujiata mebazi manaka federation Kongo ke mwa ditadi ya mutindu yae ditadi na mekote na kati ya masapatu yake ni mutindu federation ya Kongo yake ditadi ya mutindu yae mekote na disapatu yake na kutalisa ngedi kulu mpasi bitadi na ngeke na kusosa ina kati ya masapatu yake na kubasika ve ina kene federation ya Kongo ni mutindu tata nzambi salaka yao federation ya Kongo kele kilemba nzao beno talaka Nkadiampe mbazabaka ve kilemba nzao vandaka mpe yani kuna baka bitimbu ya yandia ya nzao bebaba kulaka ve kilemba nzao kilemba nzao kele intina bakongo ke sadilaka kele manzau bake salaka babima mingi na ya mikisi ya betu mingi ya kukuba ke katikaka na kati ya kele manzau maguwa donc batata na bamama mambo ya bakongo inabaka sosa kutekisa bantoto ngwisani mekuma mwana ya Tshisekedi nikuna betu mekubikula na ba mpangi ya beto nyonso na mbanza ya kote ya Kongo ya nene kuna ina benke bokila Zaire
na kukota kintwadi na federation na kusala mayindu nyonso na bakongo bakutelama muntu ya kaka yona kuza kunwani na bantoto ya Beethoven kwa batata ma jambo ya ntoto yake jambo ya kusakana ve yamekuma beto nyonso bana ya fieti ibunda batata bamama bankoko betumekuma muntu mosi beto bakongo ya federation na bakongo ya mbanza ya Kongo ya nene kuna betume wampeti bakongo ya Angola pe mekuwa ndinga mtinu yamekumama bamekuwa ndinga bamekubakula bunene ya diambo bao nyonso me bakula bunene ya diambo bakongo na mbanza ya Gabon mekuwa ndinga bamekubakula bunene ya diambo yamekuma diambo ya mvukulu ya bakongo beno tala ya bamekuza kusala kuna na kati ya nyaki na kulosa poison na kunata mvulu na kati ya bakongo meyame vanda iki mutinu tatazinga metuba yake ballon de seno ina bamekuza kusala na betu beno kutala wa mfululu ina ba mama metuba mwa bandinga mebasika kuna nazo beno kuna kutala ya kaka na ntama me yake vraiment mambo ya mpasi awa mama metuba yao yani mama ina kuna ametubeti beno kuna kutala ya kaka na ntama yake le mambo ya mpasi kela awa betu kwa ndinga ina mbote mbote lebetke kubakula ya mbote mbote ebetke tala si betina ku natayana mantwale ya beno tove samuti bandinga nyoso betina kubula kaka ya mutinu na ve betu kubakula munene yao bakula kimpeve ya yao bibete kuza kulutisa beno yao donc mambo kia kukuba ina mekuza kutula na nyadi bametala uikwa mekufua bao mpepake na buku ya bawa bage na kutsonika kingandi bamekuna yandi na mfululu yae poison betu mazono betu laksaka beno parapluie bulgare ina bage bukula parapluie beno zaba parapluie beno batata na bamama ntangu mvulo keno kaka yakena mwaki mangeme fungula ngekena kunatamula yao mvula mabete ya mvula ke kubwa na zulu ya yao yake tula veti minkuti yange kumuyena maza parapluie bulgare baba ni yidika yao na mantwala ya parapluie kele na nongo donc muntu ya bandi ina keso sa kunata mfululu na kati yange ange kuiza ange tsokota ngeka kama nongo ina ndambu kaka malembe kaka ngeka nsati me yaka kama mutu melu tanetu mwa kima kaka mekota munu me yake le jambo ya mpasive or que yake poison ya ricine baba ni yidika yao na ricine ina poison na kena kufua bantu ya betu na kati ya nyadi donc bamindele bazaba mambo yae ricine ke vrai munduki ya nene yakele na kati ya baminduki ina inza ya mvimba kia kutula ti bale na kusalila yao ve menmekuwa me ngwebso Mathurin Albert yokote na Kintwadi na Kagame Paul na kusalila poison yae yake na kulakisa ti na mindele ya bantu ya Michael Jackson kena kati baina kena Kintwadi na kuyiba baka bantoto ya bakongo bao nyoske na kati me bao siku na kia kukabona na bwala ya Michael Jackson betika na kutibula bene yao ni mutinu na yake vanda yake na baina lenda kusimba diambu yai yake na baina usile na kumanga yao yake mutinu mosi mpe na bwala ya kuluntu ya quartier yake na baina lenda kusimba bangwebso Mathurin Albert yake na baina mpe lenda kumanga bansalulu ya bangwebso Mathurin Albert den metala donc baina memanga jambo yae ni bao mpe metala ti me faut beto kubumba luzingu ya bakongo samba kongo ke babantu ya mbote bakongo ni bao me kubumba inza bakongo ni bao me kupesa beto madia bakongo ni bao bakele bantu ya mbote bakele lantima ya imbive me kansi beto na kubika bika bao ve beno kuamba tata na mama kisika ne kisika ke banani mutindu ina yakele na bantu ya imbi bantu ya bubote pe ikele tata nzambi me kupesa lubieko ya yandi nzambi mpungu le vengeur me pesa lubieko ya yandi na kufua mitantu ya bakongo
Nzambi Mpungu, le vengeur, me pesa lubieko ya yandi na kufa wa mitantu ya Bakongo. Beno kuwa batata na mama. Donc, mambo ina mekuma nina. Betu nyonso kintwali na mbanza ya Zaire. Poison ina bamekuza kutula. Inza ya mvimba zaba tibani na kusalila ya uve. Mikansi mwama vindele ya ndambu ya imbi. Ina betu keko tusabao na ntangu imambu keko lunga. Mekote na kintwali mutindu ba Macron. Metala. Bamekote na kintwali na kusalila poison ina. Macron metuba na nkalia mpemba kuna kulosa yana bantoto ya Bakongo. Bametuba kuna losa ya kote kuna kulosa yana kati. Na kati ya nyadi. Samu ya vana vena babwala ya nene mutindu nzinji, mutindu tandela. Samu tikuna babi wangisi nsangu ya inza ya mbimba ke kubakula diambu, bantu ya isi ya nzeza keba na kutuba yao ve fokwe na kutula ya kuna. Fo ya kote na kati ya baintu ya beno, ha? Ya vana na kati ya baintu ya beno. Ngweso Mature Albert, ene kaka boy ya Bamindele. Ha? Yani kele kaka boy ya Bamindele. Yalenda kusala kima ve si bantu ya Pompidou. Muntu inabete bukla Macron Emmanuel muyuda ya Luvunu. Yani kele muyuda. Ha? Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric ina vrai nkumbu ya yandi. Beno yifula bao samna ki bamekote na kati ya manzweki na kubumba ba nkumbu ya bao. Munu kumbu ya munu pongi. Na mukanda ya mbutukulu ya kele. Bisika nyonso ya kele. Betuke ya kutuba. Betuke na mantuala ya beno na bankumbu ya betu. Betuke na uonga ya muntu ve. Samuti ina yake mutindu kidimbu yange. Kumbu yange. Me baba kena kubumba bankumbu ya ba samu na iki. Samu bakele ve bantu ya babwala ina. Macron Emmanuel ke muyuda ya Luvunu. Bakuzaba babwala ya yandi ve. Wapi bwala ya yandi. Chirac wana muyuda mpe ya Luvunu. Bwala yani wana ya Espagne. Muyuda ya Espagne. Beno tala bakunaka yani mutinu mwa imbwa. Ya bandiambu ya bantu nyonso. Na bwala ya Pompidou kuna. Na Hitlerville Saint-Germain kuna bakundaka yani. Me beno tala Mitterrand bakundaka Mitterrand kote. Na bwala ya yandi. Sama vanaka vrai muntu ya bwala ya Pompidou ina. Yani wana muntu ya bwala. Bankaka ya yandi vanaki bende wala ya bao ikele nukuna bako nakunda yandi. Hollande François beto talaka tata ya yandi mutindu ya ina kimona mesi. Tata ya Hollande François. Tata ya Hollande François metubati me ya iketi mfumu ya imbi beme pesa na mwana ya munu. Yake mutindu gato ya kubola. Nsunga bola beme pesa na mwana ya munu. Tata ya Hollande François. Yani kuna tala tata. Mbeno yifula Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Tata ya yani wapi yani, mama ya yani wapi yani, bwala ya yani wapi yani. Muntu mekatuka kaka mutindu ina mutindu muntu mebaske na kati ya mbuma. Bamekuza kupesa yani kimfumu ya bantu ya Pompidou. Bino ngena kubakula ve, bake ba yuda. Bameku yiba bwala ya mputu ya Pompidou na maboko ya bantu ya kuzwa bantoto. Mutu mamesana na Bakongo. Mutu mbaka na nsatu ya kusana na Bakongo. Mesa mutu Bakongo kena kimpeve Bakongo mevumbula. Mekote na kitezo ya ngolo na kutelama. Metala. Ine kuna bake kulenda ve. Samuti na mayele ya bao bakutikakati. Na mvula ina ya makumi zole na mosi. Ina bamekufa mwana ya kolela ni mvula ina bakanisaka na kumanisa betu nyoso losilo po na bapoison yango yae. Plo ya bavanda ni ina betu kubikaka mbetu talaka mambo yae. Ba ina pezola beto yo kupesa babima nyonso. Yo kutala mambo yo kupesa babima nyonso benu kubika babantu. Ina betu mkuza zonza yao. Nzami pu mekuza kupesa mayela wapi mutindo kukubika babantu. Eba kaka bani kutala ya kaka kusakana. Ba debrazis betke bukla ba inike inutile na kati ya makanda ya betu betke nata bana mfwelulu na mbala mosi ina kevanda kiadi kevanda beno kuwa batatra mama betu na kutubila beno yao
betke tsaka bao zulu ke kubwave yake ni mutindu ina bake bukala ya volonté de puissance beno tala mutindu bake na kufwa beto mutindu ba metu la poison na nyadi ba me kutala kiadi na babana ina kana kufwa ha ba metala kiadi na bamama ba metala kiadi na bana ya fieti ba metala kiadi na batata kiadi keleve na ina bake bukala ya volonté de puissance ya kele ngeke tala ba unyonso yabana kiboba ya Michael Jackson ba unyonso bake kunuaka diamba bake kunuaka vrai diamba ya ngolo ina vrai diamba ya ngolo ina bake kunuaka diamba ya mpembe ina samna bake kunuaka yao samu kikimpeve ya bao kele ya ngolo ve bao nakuzwa kibakala foba kunwa babima ya ngolo yake fungula ba mesha ketuna ya kwenda kufwa babantu ina elba kwenda kufwa ale wonga keleve chadi keleve ben metala bana kusala jambo ina na beba kesala bake kunwa diamba beno tala bilumbu ya meluta kiboba ya Michael Jackson ba me buila na bureau ya yanye kisi yange sala na fuomo ya mpembe ina beba diamba ya kukuba ina ben metala nina bake sala beno tala Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Tant que ça ne sera qu'un bon mutindi. On est là petit à quartier. Il y a eu Zelensky. Tant que ça ne sera qu'un mutindi. Il n'a pas que ba me kunwa fuomo. Me kunwa diamba ya ngolo. Me gansi na beto ba Congo. Yake kimpeve il bake tuba nzambi mpungu le vengeur. Mais pesa musua betuke nansatu ya diamba ve betuke dusabao na mantwale ya babatata na mabenke tala mambo ya ke lutama na inza ya mvimba na inza ya vimba ke tuba bankumbu ya bapongi bake tuba yao yake na kupesa betuke yake banda kitimbu ya nene betuke lutisa na inza nyonso ya mvimba babizizi ya bao ya television baina kangaka mambo ya bakongo kilumbu ina bake tuba mambo ya bakongo bake tuba tiba Kongo me kutelama na manima ya bapongi na manima ya bakingani bakisungulu bake tuba mankumbu ya batata bira ngikuna sa mfululu na yake bana ya imbi mina wa kula mfulu ya imbi betike sala yao kuna na kati ya bantoto wonga ikeleve betike bukle yao la colère sainte nzambi mpungu le vengeur intangu Biblia ya bao mosi betike sala Biblia ya bao mosi na principe ya l'aïkido de la providence Betike celle-là, Bible a un principe ya l'aïkido de la providence. Bible a mettre tout éthique. Bible a mettre tout dans l'aïkido de la providence. Il met que ça ko sali là. Il met tout mutindu ya. Nzambi fukisaka inza nyonso ya mvimba. Noa. Il met tout na Noa yidika boatu. Noa me yidika boatu. Ine Bible a ba mo skana kutuba. Bible a ba iba mo mindel met sonika ya kuna. Biblia va mettre tout bas. Nzambi met tout na Noa yidika boîte. Noa me yidika boîte. Nzambi met tout bas. Côté ça kibulu zole na kati. Ba me yan met tout là. Elle met tout là bas bon. Tout na baba kuza kota. Ba ina manga kuza kota. Ba me manga eme. Même quoi? Nzambi Biblia va mettre tout bas. Nzambi pour mettre dumi sa mvula. Bebe kuara watata Biblia ba mosia mindele kina tuku ina nzambi mpungu me dumisa mvula kitembo me bula me mwangisa nyonso nyamba ya maza me kota me nata nyonso me nata bantu nyonso na mfukulu Biblia ba mosi metuba ya yiki metuba ya Biblia ya ba mosi metuba jambu ya Bebe kuara watata na ma Biblia bamos kila utuba ya muge baga yake fanini ya kaka Biblia bamos metuba ti nzambi pungu mefukise bambulumbulu ya Farao Biblia bamos muge kanga matete ya beti solo ana ka 30 minutes la beti solo lene tete benma wano nzambi pungu ya bamosi mekuza kutuba yao muge balule yao ça veut dire na position ya contraire na ntango benma kumano nzambi pungu
ba mo si Biblia ba metuba yao même non wana watata na mama ya bet que sali la yao bet que sali la principe ya l'aïkido de la providence ya Biblia ba mo si même non wana watata na mama Biblia ba ou metuba ti mambulmbuli ya falao melanda di kanda ya Israeli nzambi pungume fungula inzaya ma imumumbu ya nambaza ya mbwaki mambulmbuli ya Israeli mesabuka mambulmbuli ya falao mekwiza maza mekanga mefukisa ba nzambi pungume tuba nzambi pungume fukisa babana ina Biblia ba mosmetu Biblia ba mosmetu bati o nzambi pungulutsaka mbazi ya lufua nakati ya bantu ya ngipiti mwana ya ntete ya makanda nakati na mfulilo wo Biblia ba mosmetu baya eni yina ba bakina kusalila engena munu ina kedikanda ya tata nzambi ingena kunwana na luzingu ya beto ngikena uongo ya kunata mfulilo na mutanto nge mekansi na mayela ya ba mosimpe baina tsonika ka Biblia yango ina bekuza tuba dena beno o mutu mesala ngembi levu kila yandi beno kwa mutu mebula ngawa pesa daka di bundu ya kaka babula bayi yokisa ngedi avre mbata samna kubumba mitantu nina baku salilaka tangu basalaka mbongi ya bau ina baga mbel moske bokala conférence nationale bamekwena kulemvukila mutantu eba lemvukila ka mutantu samneki samba nyosi nakacha babinza minzambi ya bawe mipelo ya luvunu bankombo ni bao mebumba yani samu yani ke muntu ya babinza minzambi ya bao eba kuzabaka yali mosikuza kutuba ti o mumekundima mamu nyosi metuba waya dirisa abantu yibi ya mbongo ufa babantu umendima beba metuba ti wabeti kwa na kwa nsukula maboko nina ba debrazis kuna soso ya kusala Kongo ya mosi kintwadi kedi akave kintwadi ya bakongo we betike kota na kitezo betike basisa mukuyu mbazi ya lufua mutindu Biblia ya ba mosi metuba ke luta na mwelo ni mwele ya momboshi ya muntu ya Zulu ya babantu ya Pompidou ina ke salaka imbi mumetu ave babantu ya Pompidou nyonso parce que bantu ya Pompidou ya mbote ikele betke nata mfulu na kati ya makanda ba betke dirisa bawu na mutindu ya imbi ina ngeke kuza tala pe mvumbi ya mutu ngeme kanga inwa me pongian moske sala yao benke tala kitezo mutindu nzambi pungu menata kitezo ya mfulu na kati ya baba mosi bemekuwa pongian mosi na mantwala na kusala jambo yae sambao bitu na kulemvukila bao diakavi mambo ya kulemvukila ina meme nzambi punge tubati me ya ike bantu ya buzoba pesa benu bao kasi benu komase kubumba bao nzambi punge balukula benu manima nzambi pungu le vengeur pesa muswa ya yandi na kumanisa mitantu ya bakongo yakini mutindu hii nimekuwa donc nikuna faut kuvumbula mpema wa mpangi ya mbanza ya nene ina bitike ukula Zaire ba mpeba kuvumbuka samu yai mambo yaike mambo ya ngolo na bao 20 millions na beto plus de 4 millions bamekuma na nswalo mwana ya Tshisekedi nikuna beto boklaka babantu mutindu ba mwanda nsemi bamekanga ka bainwa sui Tshisekedi mefilisa ene kento ene mu Rwanda kuna mekonda tala yandi depuis en kona tala yandi kuluntu ina kanga kainwa yani na kujia yani mutindu bakuluntu ya luvunu na kati ya bantoto ya bakongo bakena kujia bakena kunua bakena kuyimbidila yandi unazabati kuluntu ya beto mukena kusomola ve mwanda nsemi mekansi kifuanini yae mukena kupesa
Yaki foni kina kulakisa tibame kota na kati ya kiyenge na mitantu ya beto na diambu ya lumeya ya menga ya bantu ya beto. Beno tala ba kuluntu mutindu ba Simon Kimbangu Kiangani. Yake ba kuluntu ya ba Kongo. Ba ina ba me kusabikila nsilulu. Me ba me kota na ngwisani na ba mboshi. Simon Kimbangu Kiangani ben me kutala, yani me kuta kutala ngobeso mature Albert Kuna. Bana yankadi ampe mutantu mukuyu. Kena kukwenda kuna na nkamba ntangu nyonso nkamba mekuma kibene na bana ya banyoka kena kuza kuyobila maza. Beto mekumanga jambu ya beto mekumanga jambu yayi. Beno keba kununtu ya Bakongo. Beno fana kubumba Bakongo. Kimpeve ya Bakongo. Kubumba bantu ya beto kubumba bantoto. Mekansi beno mekota na ngwisane na mikuyu. Baina kana kunata mfulu bidilu. Bana ya banyoka mekuma kuza kuyobila na nkamba. Nkamba mekuma ya kukauka. Benokuwa no? Nkamba mekuma ya kukauka. Nkamba mekuma mutindu insi ya nkatu. Kimpeve ya Bakongo. Na bantu ya kuzoaka nsilulu mekukauka imeni. Bamekuma mutindu mwa inti na kati ya maza. Bakuluntu kimpeve mekukima na diambu ya lumeya. Nikuna mpasi mekota na kati ya babantu samuti bantu ina. Mevo na lukwikulu ya bau na babantu ina vanaka nansi lulu. Mutindu batata mwanda nsemi. Batindu ba Simon Kimbangu Kiangani. Bakongo mingi kia kutula kiminu ya bau. Na babantu yai. Mekansi babantu ya mekukaukisa kizinga yangana. Kizinga ina bakuzwaka na manima ya bakuluntu bankaka ya beto. Beno kuwa. Beno ina zaba batata Simon Kimbangu Kiangani. Batata mwanda nsemi. Beno baka nzonzolo ya muna beno zenga ya kuflisa na bau. Munu pongi mfumu mtoto mwana ya Mukongo. Kena kubikula bau. Si peleko. Beno mekukota veki ntuadi na nyoka. Beno mekukaukisa ve bizinga yangana. Ya bankaka ya beto. Beto ina kena menga ya kimfumu ya Bakongo. Si beno kena kati ya nzile ya makedika ya kubumba dikande ya Bakongo. Ya nintangu ya kutelama. Ya kufungula bamuelo nyoso. Beno bika bana ya matete. Mutinu bana ya nkadampi wa mutatu mkuyu kuza na nkamba. Na kuza kusala hiki. Beno keso sadiaka hiki. Lulendo. Tata nzami meko pesa beno ya. Beto Bakongo meko pesa beno ya. Beto kena kusadila beno. Beno tala ba mama, batata, bantwenya. Ina kena kusalila batata mwanda nsemi. Batata Simon Kimbangu Kiangani. Yampamba bakena kusala. Ngekena kusosa hiki. Madia, niba mama ke kusala bilanga kuza kubika bantwenya kena kuza kubika madia. Bake bika bankaba, bakwanga, basaka. Bima nyosu bandunda. Nyosu bakena kupesa nge. Makabu, ba mama kena kusala muapata bake soba kuza kupesa nge. Ngeke sosa diaga hiki. Tenemesa dikanda, bumba di bundu ya Bakongo, bumba dikanda yangana, ya nsilulu ya tata nzambi, ya kene mutindu ina. Beto kangeno nzila, ntangu mekulunga, na beto na kutubati, beto na kulembu kila jaka bantu ve. Ya mekuma ntangu ya kunata mfulu na kati ya mikuyu, bana ya nkadiampe ya bisiala la kuiza na nkamba, kudusa bau na kati ya nkamba, kupesa ba mutindu mukailu, na nzambi mpungu le vengeur ya Bakongo. Beno kuwa. Ya ime kote na kitezo ufo kunata mfulu na kati ya makanda ya bao. Baku dila. Baku bakula. Bunene ya mpasi. Ina vanaka na kati ya Bakongo. Beno kuwa. Nzambi mpungu le vengeur me kupesa muswa ya yandi na kufua mitantu ya Bakongo nyonso. Yake ni motindu na. Beno kuwa na batata na mama. Ndombe tukina kutuma na mwana Tshisekedi. Ina kena kukota kubasika, kuhuna beto. Tio, mukele na ba uve. Yakele luvunu. Mwana Tshisekedi, zabaka, ngwisani ya Kagame Paul. Mwana Tshisekedi, zabaka, bitezo, malunzi ya Kagame Paul. Ngwepso mature Albert, naba mfumu ya bao ya ba mindele. Ya ntima ya imbi.
bantu ya mpamba kidilulu ya bao nyonso kele kaka na kati ya bantoto ya Bakongo, lulendo ya bao nyonso kele kaka na ntoto ya Bakongo, kulwata ya bao nyonso kele kati ya Bakongo, kungenga bakena mutindo palata nyonso kena kubasaka na ntoto ya Bakongo. Mwana Tshisekedi zabo ile wetu ni kutuba na yeye ntangu nyonso angeti Tshisekedi ayani na kuwa asiki mpya ntangu nyonso makulu yani mutinu mama kulu ya kivadangu pete na mbwala ya oyo tangu nyonso yani ke kuna beto tubaka na yani ngobsoma Turin Albert kene na bambangi ve mpeno tala mutinu alime kufua debi ina debi mekuza tuba na nti muke kuzenga ngwisani ya munu na bantu ya Pompidou ina debi kekitete na inzo ya yandi yalime kubaluka na manyima kufilisa nzonzolo nyonso yana vani kutuba na debi na Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric eni kuna ba mekufwa debi na bi kilombo mekuluta nyonso yana kivani tuba na Tshisekedi bangwisani bakasa na Tshisekedi nyonso kena mindele Tshisekedi ba mepesa yani kisalu ya Tshisekedi mekubati o kisike ni sika ngeko zo bweso na kutuba na bantu ya bimwangishi nsangu tubati Kagame kunutu ya munu mekusala mutindu yae Kagame kusala mutindu yae menyonso tu ina luvunu nyonso tu ina luvunu samba ke kintwadi menokua nikuna betika na bokila bampangi na Kongo ya nene membeno kufungula bameso kuwesisa ntangu vena kusosa kutubati o nani mefulusa tere na bake bulaka balo ya makulu ni fali ni wera son ine bantu ya inza ben kena kulala bapongi ni beno mpe kaka kena kubulila bana ya nkadia mpe mitantu mikuyu bana ya bisialala bana ya ngwangutu ben na bulila ba maboko kuyimdila bao kubinla bao mekansi bame kubalukila beno kintwadi na Kagame Paul betwani kuluengisa dopintama ben me kubakula ila me kutula yani musila na laka ya yandi na Kagame kia kutelemina yani na manima yake mutindu Kagame mekuma kuluntu ya yani mekuna kubumama na manime ya Kagame kisielo ya mindele ya Pompidou mekuna kubona kisielo ya mindele ya bantu ya Michael Jackson nyoso tu na hiki na kusosa kutula mwana ina kuna mwana ya kisiala nyoka ba intu 10 ina beti bukla ngwebso mature ngwebso Christelle Denis alias Sasungeso Christelle Denis na kimfumu samu bako pesa mutinu mukayulu bantoto ya Bakongo na Kagame Paul bantoto ya mbanza ya Kongo ya nene ina bereka bokula Zaire na Kagame Paul eba mingele ya imbi tatamana kuza kudia kunwa kubina na manima na zulu ya menga ya Bakongo na mbala ya bao na kuluta asiki mpia mukani satibeni mukubakula mbote muke kusuka ni kuna Bakongo kintwadi Bakongo ya mbanza ya Kongo ya nene ya kintwadi yae ni ntangu Nzambi Mpungu le Vengeur ndio simba mombosi na Kinshasa kufwa yandi bana ya ngwebsoma Turin Albert yavanda ya Kento Claudia yavanda ba pasteur ya Bale baina kuna bomana manime ya Nzambi ya Luvunu betu tubaka na beno église exit mutindu ba Bruno Itwa mutindu ba Bata Lucien ba nyosme kuna kuvuna ba komasa kuvuna tibake ba Yombe bake miyibi ba mbazi ya mikuyu kujusa bao bae toka bakuza na mbaza ya kin kujusa bao yake ni mutindu yina Kinshasa yakele bantoto ya longo yangane ya Bakongo Mukongo kekile mbanzao Mukongo kele kokoko kongditadi kokoko kongditadi kokoko kongditadi bankoko batatamana na kusimba nyamba ya maza tata Nzambe kutuadisa Mukongo kile mbanzao matona ngulu ambete tata Nzambe kubieka banko kubieka abu pia ye